Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehi Choaquet Quasquitzin, Lishholomili Qatzol, Alchiru Ligutana Inasche, Lishquahik Lidios, Sa li tabernáculo. Chiru Ligutan Equershkil, Lishi Bangil, Lilo Lahmue Balain. Liqatzol Balchiru Ligutana Ina Gatausali capítulo 40, versículo 1, Toxali, versículo 38. Han Lishraqil, li capítulo re lihu Éxodo. Uchanrunak liqagua Dios, Taguan Sashanqeb litanamit. Israel, Manakchanru, Teruq, Shnaubal Eblach Israel, Nakliqagua Guan Honelikrikineb. Sali capítulo Inaqil, Chanrunak lach Moisés, Kish Ashtesi, Chish Hunil, Lilok lach Muebal, Chanlen Hebli Mesh, Hebli Sek, Hebli Chish Hunil, Eblik Angelobal, Holilok lach Kash, Hoebli Cortina, Lik Candelabro, Uchish Hunilik Akreru, Kik Ashtesi Mang, Saruk Liqagua Dios Shuban, lach Moisés. Ut Eblach Israel, Keril nak Kinuhak Chisip, Lilok lach Najech, Ho Retalil, Lishquanjik Liqagua Dios, Rikineb. Lichoqain linakutuk lishlo aliqagua Dios utlinikeshtiaqquire li shekina naqil chanrunak liqagua Dios kikwan sashtie lishtenamit chanrunak chikutan nashperesi rikin hunkel lichoq uchiq eresim ile baqquishban li hunkel chisham uchihokain liqagua Dios kishkut besi naqkwan sashtianqe lishtenamit ho kishtie chaqre laj Moisés rubelaj ho kanaqe litenamit Israel Mukukahta kui teruq shkeb al retal nak kuank liqagua Dios sashtianqeb hamba nak kui tlita beresin reheb toch retal nak tekulaq salinajej kiechimbil chaq reheb. El versículo 2 ut el versículo 17 reli capítulo 40 nashchenak laj Moisés kishkuaklesi li tabernáculo ain ut kish ashtesi salishben kutan relishben po relish kapcha relikepchaq aran Egipto. Kish sakobresi chish hunilik angelobal, hokanach kui kish banurik in li ras la aron utebli ralal, renaktek angelak ho achtich chirulegagua Dios. Kish chuleprik in li aceit, uchihokan, ki ashtesiman krelegagua Dios. Ho achkui li shkap tasal li lok lach muebala in, hali oshkwa san, li najech li hun sutachkui na ok lachtich chiru li hun shiap. Kahkui salikutana in lach Moisés kiruchi ok salish kapta salilo lach najej resh ashtesinkil relegagua Dios shbanak chirisha an mahunkwa chiki ok lisantil hunash yenak kahkui lishchukwa ilachtij taruq chi ok hun sutachkui chiru hunchia aran nakanak tohretal nak nakuye klishmak ho lishmak an ho lishmak chishkuni litenamit ut honak na elk chakaran lihu levíticos nashtiakwiqenak Anichik ta ok salisantil na jejaan ta kamak. Utjokainak kiraqe ishji bankil chishunil li laqlaq muebal ho lik angelobal. Utlisantil hu o shipsut na adinak chirish lishraqik unak libanuhom. Utlishbenil aanlina qataw salihu Génesis capítulo 2 versículo 1-3. Utnashye chihokan ki yalo lichushachoj ut chishunil likwang sashben. Harina atinak chirish lishchop de sihom liqagua Dios. Lishkap nakatausa li capítulo 40 versículo 33 relihu Éxodo. Ut na atinak chirish nakkesh chosh chi bankil lik angelo bal ho li loqlaq muebal tabernáculo kuinak abaik sakashlanatin. Ut li rosh nakatausa lihu Primero de Reyes capítulo 7 versículo 51. Na atinak ahkui chirish chanru nakliqawa akwabeh Salomón kish chosh chi bankil Lilo la templo, hain li rochoch liqagua Dios. Akwank chikchi akwa bejink. Lishkib ankil lilo la najej, manak lilo la muebala in, nashkut akwi li honal nakliqagua Dios, ta kwank sashtianqeb lishtenamit, sali ak ruchichoch, sali ak Jerusalén, ha lish santil na liqagua Dios. Hain nakataw salihu Apocalipsis 21:2-3. Sali lain nakichoy mangshti bankil lilo lach muebal haane lish chaqaleb ru honal salishchu amlach Moisés chalen chaq salishchu lachik nakanaw chanrunak ikolek chikam ksashtianqeb chishonileb likoktelom likekkamsik chban lach paraon ut arin kikulak lish angel lach Moisés
Ashchoybal, Shakabangil Chishunil Lilok Moibal. Ustalak Moises Kishnumsi, Nabali Honal Salishuam, Enguachi Elik, Chish Peresingile Lishketom, Lish Chukwa Lirishakil, Retal Nakipo Keshban Ligagua Dios Chik Angelak Chiru, Utrisingilep Chaklishtenamit Aran Egypt, Lach Moises Kirilepchi Osok, Eblish Josep Eblach Egypt, Chanrunaklish Nimalish Quangilale, Kole Sach Sashki Likaripalau, Retal Nakligagua Dios, Kishkut Besir Quirip Chiru Lach Moises, Ashpen, Litzul Sinai. Chanrunak la Otoruk Rek Ankil, Nakli Dios Quang Rekin, Agel Rush Naubal Nakligagua Dios. Haan li yochi beresing rele kajuam. Shbana kuinka yosh banungile kagwa Dios. Halan yochi banungre. Kuinka nakakesh na ahle kagwa Dios ale kajuam. Halan chikli kwang sale kajuam. Ukana ka akhel ru naktakajal ka chirish le kababal. Chishtaqingile kagwa Dios. Shnawbal nakuste takakul railal. Usta tsektanam ilako. Usta shik tu eril. Sashkaba le kagwa Dios. Kakahobak le kachol rikin chishuni li karuna shkechi iqe le kagwa Dios. Hanta shakli kwang kikin lita uchbenin qeh kuichiru likutanain utsa chishkhuni liqachuam Dios agwenak shinaguch beni chiru lihunk amok chikain salqakahel solok salisantilhu unelik ninkela uqbal renak dinaguch beni sa hunchik liqakahel